Vulavula hi lexi xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Tisa xivutiso. Hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika wa vulavula. Njhani Botpet? Mhaka ya titiroli xa hi xanisiwa ku ri kwala Giyani loko i ya ku xaveni, loko i fanele i huma laha molo i kuma va yimelelini va ku i hi nyika tiroli kumbe ha ku heleketa i hi nyika 10 rand. Se ni byeleni ku loko mali ni nga ri na yona ni xave hi helela kwala ndzeni umuka ni fanele ndisa ku ni fanele luma swilo leswi hi matinu na. Mhaka titiroli ya hi xanisa swinene, ha xaniseka xana. Loko i fanele i kota ku famba na tiroli i fanele i siya xa n'wanchumu laha ka munhu luya a nga ta a khala tiroli i kota ku ya cinca swilo leswi ya riki i tlhela ya teka xilo lesiya. Se a swa hi hlupha xana. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM. Magombandlela. Noto walo mixrom Munghana Lonene FM u vula ntsena ku mina na wena se hi nghena twi ka noko Afrika wa vulavula hi Ravuntlhanu ro hetsela ra n'hweti leyi ya Dzivamisoko, n'hweti ya hina i n'hweti ya hina leyiwani. Se loko ri kwa se vonaka ku lo sala masiku ya nga ri yangani ku i vonaka swi hi komba ku i n'hweti ya hina leyiwani hi ndlela yoyoleyo. Kambe ke sweswiwani ku na ntirho lowu nge le kuyeni mahlweni kusuka leyi la ku tshama ku president kumbexani mi vhe mi ni tsundzuxa mi ni tiva ku kahle le a ku tshama ku president ku na tindhawu timbirhi. Ku na lava va nge hi le Sefako Magato guest house, ku na lava va nge Mahlamba Ndopfu kumbe ku lo ciciwa Mahlamba Ndopfu yi va Sefako. A ni tivi no kombela ku nga ri kumbexani swi nga swi ni siyile hi ndlela leyi. Kambe hi la president va nga kona va nge le ku nyikeni nxiximo eka lava va faneriweke hi nxiximo hi ndlela yoleyo hi swidlodlo leswi swi tlakusaka tiko ra hina ngopfungopfu loko hi huma ka timhaka ta ku va hi nghene ka ntshunxeko kumbe ku tlangela ku nghena ka ntshunxeko tolo. Se i ntirho lowu nge le kweni mahlweni wu katsaka swiyenge swo hambanahambana. Afrika wa vulavula kona va nge le ku nyikeni nxiximo eka lava va faneriweke hi nxiximo hi ndlela yoleyo hi swidlodlo leswi swi tlakusaka tiko ra hina ngopfungopfu loko hi huma ka timhaka ta ku va hi nghene ka ntshunxeko kumbe ku tlangela ku nghena ka ntshunxeko tolo. Se i ntirho lowu nge le kweni mahlweni wu katsaka swiyenge swo hambanahambana. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni khalanga Pet Mathye i wa risimati wa jima xitlhangwa maxingaritano wa xicecera makunelo wa ndandadzi. Namuntlha hi la ku hlamula swivutiso swa vayingiseri kambe ke hi ta sungula hi bula na MEC Rogers Munama. A ni kha ni vutisa un'wana loko hi kha hi lulamisa nongonoko loko wa swi tiva ku ka kabinete ya Premier Stanley Mathabata ku na va MEC vambirhi va vitaniwaka va Rogers ke la ku vulavula na MEC Rogers Munama va suka ka ndawulo liya ya nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba hi bula na vona sweswi ivi kusuka kwalano hi ta kuma swivutiso ku ya ka vayingiseri hi ku ya hi ku hambanahambana ka vona sweswi va nga swi twisisa swona. Na wena loko ri na xivutiso u xi rhumela ka mavasa es@sabc.co.za hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku xana u pfuneka njhani ku ya amahlweni ka ku hela ka vhiki ka kahle loko hi nga langutana na kona ka migingiriko yo hambanahambana yo tala leyi na Munghana Lonene FM yin'wana ya yoho yi nga ta va yi ri ka yoho mhaka ko. Kambe sweswi yi mana hundza hi laha loko ni vuya ni ta na MEC ni ta ka leswi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. sweswo mingisero Munghana Lonene FM 15 timinete ntsena ku bela ora ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Hi ta bula na MEC Rogers Munama vona va suka ka ndawulo leyi ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba eLimpopo. Hi ta twa ku ri xana va vula yini hi timhaka ta mafambele ya ntirho wa Marula Festival hi ndlela yeleyo. MEC inhlekani ni mbone mi kha mi sweka leyi a Marula mi tlhe mi dya sweswi ya mi kha mi sweka? No, thanks very much, my brother, and thanks to your listeners. I saw you cooking at Marula. Did you eat what you cooked? No, I was assisting. When I was there, the people said they can't manage to mix the porridge for that big pot.
So I wanted to show them how we do it in our culture. I see. All right. And I thought I heard that that porridge was bought. But you yourself did not eat it. I ate. Oh, okay. No, it's fine. If you ate it, then it's fine. I maybe it was good porridge indeed. Let's start from the beginning. MEC, the past 2 weekends have been so hectic for your department in Limpopo, particularly when we talk of Marula Festival. How would you say the festival went? No, generally I think we are quite excited about the success of the festival as arranged. The number of activities that we staged, I think almost all of them, 90% of them, went extremely well. We started with the youth festival that did not necessarily attract many people because it was during the middle of the month. Many people did not have money to go. But our cultural parade went well, whereby 500 people, all the culture were in attendance, and we had your vendor, your zonka, your baby in attendance, and it is quite an exciting moment. And we had gala dinner, which was quite a success. We had a comedy night, which also attracted so many people, and we have a marathon. The marathon in which I think we have so overwhelming support. We had 21 where MEC Mathye was participating, and the 10-kilometer that I was participating together with MEC Kekana, and then we have the 5 where MEC Mukone and Sukwati were also participating. So it was quite an exciting moment. But the open concert also was a success. I see. And we're coming from 2 years where everything was difficult, particularly for the tourism sector. And I understand your department did come up with a recovery plan, which I hope it's still in operation to date. Would you say the tourism sector did benefit from the very festival? And if yes, how were they? No, I think if you were supposed to go and look for accommodation on Friday, Saturday, Sunday around Palaboro, you could not find it. It shows that the hospitality establishments were fully booked, which I think boosts the economy of Palaboro. But over and about, I think even the shops in the townships, they were quite excited because they were getting business. And we wanted also to thank the partnership that we have with the mining companies that we have here, Palabora Mining Company and Foscor, that has supported us more especially on the marathon. And people, I think, but also the diversity that we did to say that it shouldn't be centralized in town. In line with our Limpopo socio-economic recovery plan. And then we supported the SMME that hosted our dinner there with international guests, of course, the ambassador of Venezuela, Cuba, Zimbabwe, and a governor. A governor is the equivalent to the premier in Namibia. And the high professionals and representatives from Mozambique. So by its nature, I think you can see the economic spin of that it has brought. Yeah. I'm happy there are other people who benefited from the event apart from the hospitality factor alone. Now there are also issues wherein they say on the weekend of the 15th, for example, there was a low turn-up compared to when we were going to the second weekend of the 22nd. As a department, were you able to identify what could have been the cause, and how are you intending to remedy the situation going forward? Yeah, definitely. I think we're not happy about the turnout on the youth festival. That we have to admit. But one of the things that I think we need to straighten up was that it was during the middle of the month. Many people did not get their salaries, and we have learned from that. But also the marketing part of it. Creating a hype for that activity was not up to the scratch. And those were some of the things. But I think going forward, we are saying that we must bring back
at the festival to the end of February. That's where it belongs because it has the abundance of Marula, and our SMM is more especially the cooperatives that has benefited. The 14 of them, they were just happy about what we have done for them. But certainly also it's not only the fermented beverage Marula, but also there are some diversity of products like soaps, juices, spices from the very same Marula, and cream. So we are quite excited about that diversity that is unfolding now. You said it now in passing about the date. Can we go back there? What are your plans as the department with regards to the dates? Are you happy with April? Are you intending to take it back? No, April, I think it was done because of the financial year, because you can't spend money for this year and then spend it in the same financial year. That's why we are liaising with Provincial Treasury MEC Mugoni to assist us to put some funds aside so that we bring it back in February next year. I see. And in conclusion, MEC, I'm sure you're still going to bring me those things you promised, because you said you'll bring me something from Marula, and I have not seen you for the whole of this week. I don't know what happened. But then, in general, MEC, are you happy? Are you satisfied with what you saw in the entire event? Yeah, we were quite excited about what has unfolded in that 17th edition of Marula, and going forward, I think you'll have a most improved edition of the Marula Festival. We have learned some lessons, we have learned some good practices, as and when we were organizing and preparing this Marula Festival. And going forward, I think even the attendance of Hoshi Moloto II gave us confidence, because they wanted also to have an event of that nature, because they also have Marula in their area of jurisdiction. I see. And we're looking forward to work with our traditional leaders in ensuring that this also becomes a product. You remember that previously there was a company that was buying this Marula for Marula wine, and that I think we wanted to bring them back to come and assist our elders, the ladies that are brewing the Marula, so that they get a sustainable market. Is there anything? Is there anything, MEC, that you feel you need to say before you go, as your closing remarks? No, we just wanted to thank people, and also the tourism industry that has benefited, and we hope that going forward we are going to stage a very different and competitive product. Except to say that we invited you, did not come. I think next year you'll be part so that we buy you. You witness what is obtainable there. Yeah, no, the problem is that, MEC, the conditions that I work at here, it's no work, no pay. So I was not going to be part of my job on Monday had I gone there. Otherwise, thank you very much for your time. We really appreciate it. No, you're always welcome. I can't. Bala bulana bona mintsrom garalona na femi MEC wat magatan hlubkiso wa economy mbango na pfumba eLimpopo ba kombisa hila pfumba kumbe ntirho wa Marula Festival unga famba kona kama viki 200 lawa yanga honda ba komisa magata kufika sweswi ku ya hibo tari ndhawu le batsakisiwa hileswi nga swivona ngopfungopfu loko va kha langutaka mimbuyelo leyi onge ti fikelele vanhu lava ava kha va hoxa xandla eka timhaka ta ku hambanahambana eka festival liya hi ndlela yaleyo va komisa timhaka ta ku ri lava va nga na mabindzu ngopfungopfu va timhaka ta byatlelo ta ndhawu to hungasela ka tona hi ndlela yaleyo na vo va tikombe va vuyeriwile hikwalaho ka vukona bya festival liya va kombisa timhaka ta leswaku ekusunguleni ka vula hala ka siku leri ra vu-15 rongetile ya dzivamisoko swi ve swi tikanyana loko swi ta ka timhaka ta ku tiyisisana ku vona leswaku ku va na tinhlayo ta le henhla ta vanhu kambe va nge swin'wana swa leswi va nga ta swi languta ku ya mahlweni na ku siku leriya na ro kumbe ku va
ntirho lowu veko hi n'hweti leyi ya dzivamisoko swin'wana swa leswi va nga ta swi landzelerisa ku tiyisisa na ku vona leswaku kumbexana ku tlheleriwa ka n'hweti yaleyo ya nyenyenyani ku endla leswaku swi ta famberisana kahle na nkarhi lowu vukanyi byi va ku byi fike hi xitalo hi ndlela yaleyo se va kombisa timhaka ta ku swin'wana swa leswi va nga ta swi dyondza tanihi ndzawulo vayingeri va ta ya mahlweni ku swi antswisa hi ndlela yoleyo loko ni va vutisisa hi ku kongomisa hi mhaka ya siku va tiyisisile ku ri i swin'wana swa leswi va nga le ku swi languteni na ku komba leswaku va tsakisiwa hi ku va na swiyenge swo hambanahambana swi koti ku va xiphemu xa ntirho lowu ku katsa na hosi Moloto wa vumbirhi laha nga hoxa xandla loyi na yanga na ku tsakela ku na ye i fanele a hluvukisa timhaka letiwani ngopfungopfu loko va kha va langutaka ka ndhawu leti va tshamaka tona na ko makanyi ya kona hi ndlela yoleyo mi tsakisiwa hi leswi mi nga swi vona ya misi va hetisela va ku ina a tsaka nako hi ta tisa yo antswa Marula Festival eka lembe leri tako veri leswiwani i xiphemu xa nongonoko lexi tisiwaka n'wina ya ku seketeriwa hi ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba ni kalanga pet mathebula hlamula xivutiso xa wena ne a ndzaka loko ni kandziye la sweswo mingisero mina ku losaliseka ti nga ri tingani ku va hi ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya khumenharhu hi ndlela yeleyo seke ni vutisa xivutiso lexi xa timhaka ta Mahlamba Ndopfu sifako maghato a hi twenini mingiseri u ri yini hayi avuxeni kalanga avuxeni hayi ni twile la loko mi ka mi vulavula kona la ka Munghana Lonene guest house sifako i guest house Mahlamba ya ri Mahlamba i tshamile wo mukhowa loya mi lo ni vulavulaka ni tirha kona kwala a Branterian Mahlamba hi kona kwala ku tshamaku president swi tana ku cinca nchumu swa ha ri tano ni vulavula na Eliya Baloyi kwala Mamelodi nko boteli ya nga ri vapfa va ti rivala ku hi vo boteli loko boteli ya Baloyi a mo ti nyika xivongo lexi mantembe Eliya Baloyi i xivongo xa vo ti nyika i kwihi munhu wo hi mi pet kambe mi swi ta ni kheseli boteli yani ni nga mi kholeli na kambe mi wo ti nyika xivongo lexi mi pho hi laha loko ni lava vo pasi ra n'wena ku hi n'we Eliya Baloyi na mi nge rivali xivongo xa n'wina a swi koteki kambe mi kheseli swinene ve ri Mahlamba Ndopfu yi koho guest house na yoho yi koho hi ndlela leyi i ntiyiso botsolo po va suka Tshwane University of Technology van'wana va yingiseri va hina na dokodela ive va ni rhambe ka masonto Mnduku se ta va yi ri ka masonto Mnduku laya ka maphalle kha hi vona ku n'wana a n'wa hi tsheve kambe ke sweswi a yini network mahungu ya misava ya awara ya n'we ta yimise ku yini kusuka kwalano hi ta kota ku va hi hlamula swivutiso swa n'wina leswi mi nga na swona hi ndlela yeleyo ku na swivutiso leswi vayingiseri va nga hi vutisa swona la kambe hi nga se hlamula swivutiso sweswi a hi amukeleni Bongi n'wana Timaleka a hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yi yimise ku yini ya Bongi no khetsa mzamani mi ri swindzise ku yini a ku ri na Bongi hi awara ya 12 la hayi a ku ri na Bongi a ni masta nguva leyi nga ka yona munhu i nguva yin'wana ya mukhuhlwani khalanga se mi n'wi chuchini ku n'wina mi kota ku nghenelela mi ya mahlweni n'wi chuchini kheseli makwavo hlayisekani hi ta twa hi awara ya n'wene inkomo inkomo xaxa mingiseri Munghana FM Rulani mzamani yoloyo ku na mingiseri a ngete i na xivutiso kambe ke tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika wa vulavula sweswo mingiseri Munghana FM a ku hela ka vhiki loko ku hela ka vhiki loko mani hi laha hi vulaka kona ku ri Munghana FM yi ta va kha yi paya tiganta tidikulu a hi hlangani ka malamulele ku hela loko ka vhiki kambe ke tanihi sweswi ni nga vula mi ta sungula kwihi ivi ni ya hetelela le aka malamulele le ka all white party mbala swimbalo swo ba hileswaku loko xo za xi va na swin'wana mihlovo yin'wana a ka ha ri all white hayi xi fane xi va na mihlovo xi fane xi va xo basa no ka ni nga tivi ku mihlovo lowani hi wu hlaya kwala wu hlayiwa kwala hi wu vona ku kona ne kumbe ha vutisa okay ni pfuni hi ya ka all white party loko va ku all white party yi hlayiwa njhani yi hlayiwa kusuka a hi ta twa hi n'wina ku yi hlayiwa kusuka kwihi all white party leyiwani
hi ndlela yeleyo mingisero Nghena Ron FM makomba ndlela yimani hi twa ku xivutiso lexi xi lavisaku va Collins Chabane Municipality ku nga va ku ri xi kambe ke hi nga se ya ka xona a hi amukeleni mulavuleri wa masipala loyi tatana Robert Mathye. Hlayiseka Robert Mathye, avuxeni nhlekani hi mi amukerile ka Nghena Ron FM. eGiyani DP na vayingiseri hinkwavo va Nghena Ron FM Afrika wa Vulavula Parliament ya Rixaka. Ene nthemba mi swi tiva kahle Mathye ku ni purese kwihi ku mi kota ku ya moyeni. Na swi tiva hinkwaswo leswi mi nga le ku swi endleni na ku mi ta va mi puresa kwihi mi xavelana na cindani ni le ku swi voneni tixo ra moya. Kesa sele Mathye komantani mani mi twa ku vayingiseri lava yingiselaka van'wani ve tin'we tanihi masipala mi fane mi hi pfuna ku twisisa mhaka yin'wana la twana. I ku mukhalanga na vayingiseri xikan'we na muhumelerisi mina ku na nchumu wun'wana wu ni hlamarisaka kahle ni muakatiko wa le Maviligwe Maviligwe ku na gezi ri nghenisiwaku ri nga nghenisiwa ku sukusela early last year a ri layiti na sweswi a ri layiti ene kahle i ti-new stand i khale kha ku nghenisiwa gezi hi kha hi swi vona mara a hi se tshama hi vona gezi ro nghenisiwa malembe mambirhi kahle ri nga layiti na sweswi tipala ti yo yima na tintambu mara ku hava tintambu ti sukaku a tipaleni ti ya nghena a tindlwini ta vanhu i lembe ra vumbirhi leri ri nga hela ro hela hinkwaro se a ni swi twisi ku na problem ya yini hi va kontraka ene a ni swi twisi ku masipala wa Collins Chabane ku hava nchumu va wu tiva ku gezi ri nghenisiwa ku Maviligwe ku ri ku va kha ku endleka yini na inkomu Tatana Mathye Kalanga Miriye ni n'wi twi kahle ngopfu muyingiseri wa hina na khensa swinene leswi a nga swi endla Kalanga kambe xitsundzuxo lexi ni nga xi endlaku muyingiseri yaloye Kalanga i endli swona nga ta ka Nghena Ron kambe a swi lava hi ndile ka hina kumbexani a ta va kumi nhlamulo hi ku hatlisa nge fika ka n'wina kambe yima ni hlamula na lava va nga makaya hi ku loko a ti hofisini kumbexani a ku ta va ku hlamuriwi yena nhlamulo yi va na yena ri yexe leswi nga kona va ka Eskom va tile ka hina Kalanga va vulavula na hina lexi nga sala i ku Eskom va ya va energize hina hi nghenisa gezi a energize va Eskom hi vona va nga energize va tika hina va ku a swi lava va ya va energize sweswi mara hi mhaka ya ku sweswi ku va ku va na load shedding ya stage 6 loko va ri ka stage 6 a va swi koti ku endla nchumu a va swi koti ku energize va ku vhiki leri tako va ta ka hina va ta hi byela swi le ku hungutekeni va kombisile ku kusukela hi vo sotola hi nga va hi va na stage 1 na swin'wana vhiki leri tako va hi kombisile ku va ta hi byela ku hi yihi date ya mpela leyi nga va hi byelaku vaakatiko va ka hina va le va complainaku ku va ya va energize rini gezi ri heta ri kha ri layita kambe tatana Mathye mberi malembe mambirhi xiphiqo a ku ri yini hi ku swa va stage 6 a swo pfa swi nghena swi yo tshikelana na n'waka kambe lomu kun'wana swi nga ri kona a ku ri va 2 3 swa va 6 swa na n'waka xiphiqo a ku ri yini ya ni la ku hlamula ni kongome ka leswi xivutiso lexi xa ha ku ta sweswi Kalanga kumbexani loko muyingiseri yaloye a ti lembe leri nga hela hi nhlamulo va Eskom va ta va hi nyiki yin'wana hi mhaka ya ku muyingiseri i ti sweswi ku nga na ti-stage leti ta stage 6 na yini hina hi ka va Eskom va ta ka hina va kota ku hi hlamula sweswi va nga hi hlamula swona loko ku ri ku a va ti kumbexani muyingiseri yaloye a ti khale a va ta va ri na maqhinga man'wana kumbe vuxani a va ta va hi hlamusela swin'wana ku lexi xi endlaku ku hi nga yi ya energizer hi swihi Kalanga hi ku na tshemba ku a hi le ka muganga ka Maviligwe ntsena koka ku nga energiziwanga i tindhawu to tala swinene Kalanga na van'wani va na swona swivutiso swo fana na sweswo kambe hina hi mhaka ya ku ni kume xivutiso lexi ni nga rhumeliwa hi cindani ni ya ka vanhu va hina va technical vanhu va ka hina va technical va ya ka vanhu va Eskom nhlamulo leyi va nga rhumeliwa hi vanhu va ka Eskom na mina ni na yona hi leyi ni hlamulaka yona ya ku sweswi hi mhaka ya ku ku na stage 6 na swin'wana hi swona swi endlaka ku va nga koti ku energizer vhiki leri taka va ta hi nyika date ku hi rini va nga ta ya va ya energizer le a Maviligwe gezi ri ta ri karhi layita kumbexani loko muyingiseri luya a ti khale hi ya vutisa va ka Eskom a hi ta va hi vi na nhlamulo ya nkarhi walowuya ku lexi xi nga endla ku va nga energize hi nkarhi walowuya
ku nga va ku ri yini va hi nyika rizini hi ya byela vaakatiko va hina sweswi hi mhaka ya ku hina hi na xivutiso lexi xi nga ta sweswi va hi nyiki nhlamulo yaleyo leyi hi nyikaka vuyingiseri wa hina khalanga na hina swi hi tsakisi na tsanani ku va kha va vulavula hi tintambu leti nga cikinya a va swi tivi ku tintambu leti ti nga cikinya va Eskom va ya ku hi nyikeni date loko va hi nyika date hi ta mi nyika kwalaho khalanga hi ku date liya va Eskom va tile veri va ya ku energizeni hi siku leri na leri na leri na leri loko ku energiziwile hi ta mi byela khalanga va ta mi byela vaakatiko va Maviligwe ku ku energiziwile leswiya va ka Eskom va nga swi vula a va vulavula ntiyiso kambe hi swi hambanisa ku yini leswi tatani Mathye ni ku languteni lako sweswiwani Afrika-Dzonga lexiwani a hi xa n'wina xivutiso no nyika xifaniso xa ku Afrika-Dzonga sweswi van'wana va kha va ti vutisa hi timhaka ta ku na president wa le UAE a nga tala tikweni a nga ti akela na ndhawu na la swihahampfhuka swa hi swi nga ta fika swi phaptsama koho vaakatiko va twa hi nga ri a swi tiveki hambi sweswi ndzawulo yi nge le ku basiseni ku komba ka swi tiveka se n'wina tanihi masipala loko ka ku ndeka project a mi vi mi kha mi swi tiva ku a Maviligwe ku le ku nghenisiweni ka gezi ivi loko mi swi tiva ku le ku nghenisiweni ka gezi swi tiveka ku i project leyi nga ta teka nkarhi wo tanihi kwihi hi ku loko miyingiseri a ku swi hete malembe mambirhi ivi n'we tanihi masipala mi ya vutisa ivi va ku hayi i mhaka ku sweswiwani ku na stage 6 a hi koti ku energizer hikokwalaho ka yini mi nga vutisangi ku kumbe mi nga hi hlamuseli ku project ya leyo n'wina yi teka nkarhi wo tanihi kwihi na swoho i ncini xi nga yi hlwerisa ku yi ze yi fika la na namuntlha muyingiseri zaka ta vutisa khalanga ti-project loko ti advertisiwa ta ka masipala loko yi ri contract yo nghenisa gezi hi ta vula ku i contract ya malembe mambirhi hi ta vula ku i contract ya malembe manharhu hi ta vula ku i contract ya malembe mangani contractor leyi n'wi contractaku i va ka swi tiva ku ya tirha malembe mambirhi vaakatiko hi leswi ni ka swi vula khalanga ni ku loko va nga swi tivi ku na ti-structures a mugangeni ya ka vona la loko kumbexani ya va lavisa munhu kwalayo a va ta va yi kumile kumbe va ta ka masipala va ta twisisa ku contractor leyi a nga nyikiwa contract leyi ya ku nghenisa gezi a Maviligwe ya malembe mangani khalanga ku ve yona ya malembe mangani contractor leyi hi nga nghenelela na ra contractor khalanga ni kombela ku ka ni nga yi discuss na n'wina a moyeni hi ku contract leyi nga va kona a xikarhi ka hina na mucontractor khalanga loko ku ri ku n'wina mi lava vuxokoxoko bya contract mi nga ri moyeni ni nga mi byela ku ni nge ni ya xavisa mucontractor contract i contract leyi sayiniwaku a xikarhi ka vanhu vambirhi yi va yi ri swi fana na n'wina contract leyi mi nga yi sayina na SABC a ni tshembi ku un'wani wa matimba kwalaho loko vutisiwa ku contract ya khalanga kasi yi njhani wa pfumeleliwa khalanga kusuka ya tirha Durban va nge yi discuss na munhu un'wani va yi discuss na n'wina contract leyi hina hi nga yi sayina na munhu loyi a nghenisaka gezi i xikarhi ka hina na munhu loyi a nghenisaka gezi loko vaakatiko va nga swi twisisi va nga swi tivi loko va nga yi vonangi loko yi advertisiwa loko vo ta tiofisini ka hina hi ta va hlamula khalanga ni xava ku teka xihundla lexi xi nga kona a xikarhi ka hina na contractor na mucontractor ni xi yisa moyeni vanhu va swi tiva ku luya i na contractor ya malembe manharhu na Collins Chabane a ndzhaku ka malembe manharhu swa n'wi helela swilo leswiya a swi kahle na switanani a ni mina ni vulela ngopfungopfu ka yele Maviligwe ku a mi twanane ku va ta heta rini hi ku a ni ngo loko contractor yi sungurisiwa minkarhi yo tala mi ta ya mi fika mi hlangana na vaaki na swiyenge swo hambanahambana mi ku vaaki hi le ku mi tiseleni mucontractor hi loyi i le ku ngheniseni gezi i ta nghenisa ku sukisela namuntlha i ta va heterini rini la Maviligwe a mi endlangi sweswo ya khalanga vonani hina a swi tiva ku hina na mucontractor loyi ya contract hina na yena yi hela rini hi nge tshami hi ka yi songorisana na yena loko contract yi nge se hela loko contract a yi helile na loko a yi helile contract a yi ta va hi ka yi songorisana na vanhu va ka Eskom ku va ya energizer kambe mucontractor hambi a heti ku nghena gezi ku nghenisa gezi loko va Eskom va nga energizangi ku hava lexi a nga xi endlaku hi nge n'wi fosteli hi nge n'wi kombeli hi nge n'wi byeli ku famba koka tintambu ka ndlwini wa ka Eskom ya nghenisa mitini ya vanhu miti ya vanhu yi heta yi kha ya tshwa ya riya miti ya vanhu ku energizer khalanga i ntirho lowu endliwaka hi Eskom a swi lava a hi swi lavi i ntirho wa Eskom contractor i endlile ntirho wa yena a fika laha nga fika kona
kambe Eskom yona yi faneleke ku ya energizer loko hina hi kume xivutiso xexo hi ya vutisa vanhu va ka Eskom ku kasi ku tika yini ku mi ya energizer mi nghenisa gezi emutini ya vanhu laya va ka Eskom va ku sweswi hi nge swi koti hi mhaka ya ku hi va ka stage 6 na yini xa load shedding so loko o va ka stage lexi a hi swi koti ku energizer mavhiki lama taku hi ku mhaka ya ku swi ta va xi kha xi hunguta eka stage lexi hi nga hayi ka vo stage 6 hi ta mi byela date leyi loko ni ta ku ya ka n'wina ni ta mi byela kalanga loko va energizini ni ta mi byela na ku contract ya mucontractor liya yi helerile loko yi herile na ku yi hela rini loko yi nga se hela kambe loko se swi vula ku loko muyingiseri a nga ta vutisa a mi nga ta vutisa nchumu hi ku mi ya vutisa sweswi loko mi kume ku muyingiseri i la ku tiva ku endleka yini le Maviligwe a hi vutisile kalanga a ho endla follow up ka vanhu va Eskom hina a hi swi tiva ku ti-challenges leti vanhu va ka Eskom va nga na tona ku fikela sweswi i yini kambe a ku ri a hi nga ta ka n'wina kalanga hi kombela ku ya vulavula na vaakatiko va Maviligwe hi ku a hi tindhawu ta la ka Maviligwe ntsena loko ku nga na swiphiqo ku nga na ti-challenges kalanga kambe hi mhaka ya ku muyingiseri luya i yimisi voko a vutisa leswiya n'wina mi vulile mi ku kana na xivutiso mi ta hlota nhlamulo and mi hlotile ka hina nhlamulo yaleyi mi nyikaka yona ya ku Eskom ya ku energizeni vanhu va Maviligwe vhiki leri taka mi ta mi twa nhlamulo ya ku ta energiziwa rini hi Eskom mi ya layita gezi mi fana na van'wana tatani Mathye hi ta mi vona le ka all white a ni kha ni vutisa vayingiseri ku loko va ku all white va yi hlaya kusuka kwihi kusuka andeni kumbe yi ndliwa njhani hi ku tiva ka n'wina loko hi ku all white ku hlayiwa kwihi leswi hi swi vonaka leswi swi voniwaku kalanga swa bayizisa leswi swi fana leswi swa ku mahleketa ku yisa mabayisiwa hi swin'wana va ku black tie swi bayizisa njhani ngopfu va vula yini vanhu lava va vula ku hita hi mbali swilo hi ya boha tie ya black kumbe yini na yini na kambe lava hi swi tivaku va heta va kha va hi pfuna a hi hlanganeni kwele ka malamulele kalanga hi ta tiphina na van'wana hi ku vutomi byi khomi ngopfu kalanga loko swilo swi tili a hi yeni hi ya vona swilo na n'wina mi ta kuma content ya mi ya byela vayingiseri ya swilo leswi mi nga ta mi hlangana na swona hi ti 29 khensele swinene Mathye hlayisekani khensa mina va vulavulela masipala wa Collins Chabane inkulukumba hlayiseka Robert Mathye khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika wa vulavula 12 yi nga se ba awara ya 10 hi amukeleni xivutiso xin'wana xi nga tisiwa la veri ve xikongoma thwi ka masipala wa Greater Giyani hi kume tatana Stephen Mabunda va vulavula la masipala wa Greater Giyani hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu Mhlave nhlekani enhlekani khalanga na vayingiseri va Afrika wa vulavula khale nga se twa rito rero swi vula ku swi le ku fambeni hala kaya hala ne no hakanyingi loko ku miyeriwa nyana swi va swi ri ku fambeni a ni ri loko hi nga ri ku vulavuleni letinene leti hi nga ku ti endleni leti to biha vaaki va karhi va ti humelerisa ku hala ka n'wina aha ni na xivutiso xi nga ta xi huma ka muyingiseri la xivutiso xa koho ku na lexi xi nga vuriwa hi nomo ku na lexi xi nga hundzisiwa kunene hi tsalwa muyingiseri i rhumele tsalwa la a ku khalanga hi kombela mi vutisa va masipala wa Greater Giyani leswaku xana loko va endla mimpimanyeto va kha va langute yini hikokwalaho ka yini ka mpimanyeto lowu humaka ka hofisi ya meyara swi komba onge mali leyi faneleke yi tirha yi tele ngopfu hi leyi ya tournament ya meyara ku tlula leswi swin'wana swo katsa tibasari ku lwisana na timhaka ta mavabyi ya HI timhaka ta ku seketela vadyuhari vanhu lava nga na vutsoniwa sweswiya swa ku taniya se ivi ku hayi va masipala va ta hi hlamulela sweswo mi xi vonini xifaniso lexiwani xi huma hofisini ya n'wina kumbe xi huma ka masipala wa n'wina ka hofisi ya meyara xifaniso lexi Mhlave inkomu khalanga a na ha ringeta ku lava ku ta xi tiyisisa ku i tsalwa ra mampela na mara na loko ni hlulekini ku ri tiyisisa hikuva ni nga kumangi
munhu loyi a tirhaku straight hi swona hi ku hatlisa before hi za hi nghena na le moyeni ni vona ku i xivutiso lexi xi hlamulekaku khalanga xa hlamuleka hi mhaka ku loko muyingiseri wo tikomba a vilela hi tlhelo ra ku prioritizer hi ku vona ka yehe swa sports a swo va na ntikelo loko a compare na leti tin'wanyana ti-programs ta meyara mara mbo hi tlha hi kombisana mi pfumelela hi kombisa ku program ra hina leri hi ri vitanaka ku mayors tournament i program leri hi nga ri aka malembenyana lama ma nga hlaya le ndzhaku hi ri sungule kwale hansi hi famba na roho hi kula na roho tanihi maspala ene laha ri nga fika koho sweswiwani ri le ka xiyimo lexiya xa ku ha tiva ku xilo lexi va xi lavaku ngopfu vantshwa va hina hi xona lexiya xa mayors cup ku hambana ka koho loko ku nga endla ku xi kula ngopfu i mhaka ku va tlanga va vona vhiki na vhiki ku tlangiwa ti-tournament tiko leri hinkwaro va karhi va tlangela ti-prices to hambanahambana hina concentration ya hina a yi le ka ti-prices letiya hi lava ku ta va pfuna hi tlhelo ra ku developa mitlangu yaliya ngopfungopfu ya soccer laha hi nga ta tlhela hi kota ku hi kota ku komba hi tintihoku mani na mani u te hi kwala ka mayors cup masiku lamawani loko hi tlanga hi endla ti-final ta kona ya landzeleriwa na hi lava hi nge i ti-scouts ta ti-team letikulukumba ti nga koho ka va PSL ka va first division sweswo ku na vo tala vatlangi lava sweswi va nga koho va nga ku tlangeni kwalomo va nga famba through pfhumba leri se yi kule ngopfu to an extent ya ku a handle ka sweswo khalanga hi va tlangisa hi ndlela leyiwa loko budget leyi yintsongo hi va ku hi ri na yona hi make sure ku loko va phikizana kusukela kwale a hi ri na tiwadi ta 31 ku fika sweswi until kumbe demarcation board yi nga endla ku swin'wana tiwadi hinkwato ta 31 make sure ku loko va tlanga va sungula tiwadini ta ka vona va va na ti-champions loko yi ta champion yi ta haleni se hi nyike soccer kit a swi khathaleki ku hi yihi ya le kwihi team leyiwa hi nyike soccer kit swi vula ku all 31 wards ti-31 ya ti-team va va ri na kit va ri karhi va hata a ku phikizaneni haleni a stadium na loko va fika kwala ha endlisa sweswo loko va tlanga va ya ka top 8 ha va nyika kit va tlanga va za va wina hi va nyika tikit i support yintsongo leyi hi ringetaku ku va niketa yona so aka hina mayors cup yi fana na loko mi fika a Durban mi vulavula hi marathon i comrade marathon kumbe a Joni mi vulavula hi comrade marathon i brand leyi lwaku ku yi builda ku yi kula ku fika laha loko nkarhi wa ku fika vaaki va ka hina lava va xavisaka va hanyaka hi swibindwabindwana va swi tiva ku hi ta va hi karhi hi endla mali kusukela hi ti-1 ta June ku fika ti-30 ta June le Giyani Stadium so swi tisa ku hambana that's why na loko ku ri hi ku budget liya mo ni tlhela ni endla disclaimer ku komba ku sweswi a hi budget liya va yi vonaka lani ku i mpfapfarhuto swi nga endleka ya chika yi va hinkwato ka tetiya ti-programs letiya ti ya chiketela ti va ehansi mara na loko a yo chika yi fikini laya ka hina a ku ta va ku ri ku hi suke kwalomuya ka va ma-800 budget ya ma-800 or 600 ya fika laya i mhaka ku hi swi vonile loko hi karhi hi xavetela tikiti letiya ta hi durhela khalanga hu pfuna hi sweswiya swa ku se yi kurini ku fika ka ku loko hi sungula hi rhasa hi yona vo ta van'wamabindzu va ku hina hi nga mi pfuna kwihi va ta va ku hina hi nga mi pfuna kwihi so ku heteleleni hi fika hi spenda 600,000 yaliya kumbe 800,000 yaliya hi spendaku ka tikit mara still mi vona vaaki va vona ku ri ntlangu lowu nga humelela hi ndlela ya ku hlamarisa va tlha va ehleketa ku hi ta va hi spende mamiliyoni mara hi tshama hi fika kwalaho ni khoveleni tani ni ta kota ku ta ka xilo xa xivutiso xo hetisela ni le ku languteni ka xin'wana laha mi languta kwala ka a ni miri swo pima mipimo leswin'wana swi tsariwe mavito lexin'wana ku fika ku tsariwa ku FBE xi na 9 million a ni ti ku yini FBE kambe mi ngo ni pfuna kwalano ivi hi ta vuya hi hlamula xivutiso lexin'wana kambe mo ni khomela tani sunguna ni hundza hi laha tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika wa vulavula
ena tatana Stephen Mabunda va vulavula maspala wa Greater Giyani eka nhlekana siku ra namuntlha na wena ku ri na xivutiso u rhumela ka mabasa ya bmabasaes@sabc.co.za ta mi lavela nomboro ya yena ta mi nyika mi hamba mi fonela kunene ta mi nyika nomboro ya yena kambe ke mhlave twanani loyiwani ku yena i ri yini avuxeni botpet mina no va na xikombelo nyana ka varhangeri va masipala wa Giyani. Hi kombela va antswisa patu leri ro nghena Giyani dorobeni kusuka laha Gaza beef leyi ankuweni. Patu leri ra pfumela ku pfuleka ri nga va 4-way from kwalaya until ri ze ri ya nghena a dorobeni a Giyani. Mara lexi endliwaka laha ku ze ku va na nkarhi wa ku va antswisa mapatu a ni swi voni mina sweswi va nga swi endla. Vo lo faka swinhongana tlhelo ka mapatu ku swi na ntirho wa yini a ni swi twisisi. Vakulukumba va Giyani loko ku ri ku ma hitwa mi ta hitwa. Hi kombela mi antswisa patu ra Giyani kusuka a nkuweni Gaza beef until a Giyani dorobeni ku vanhu va kota ku nghena yi va 2-way in 2-way out ku hi minkarhi leyi ya ma-Good Friday na ma-December ta vuya ku nghena dorobeni ra Giyani timovha ti huma ti tsutsuma hala driveleni le ku kha ku nga fambeki inkombo bet ayina hi ma-Good Friday na yini siku rin'wana na rin'wana hi peak time nkarhi lowu vanhu va chayisaka na lomu va nghena mintirhweni swi tani ni tshama kona mina na swi tiva kambe khale ni kha ni vulavula na vona mhlave hi patu leri se a hi pfumelelani mina na wena muyingiseri ku hava swilahi kumbe yi mani twa ku va ri yini mhlave kalanga mirini ya patu leriwa i xiphiqo khalanga ma swi tiva ku mina n'we hi vulavula ngopfu loko swi ta ka mhaka ya leswi hi nge i alternative road hi nge se ri na timovha to tala a ra ha ti koti hi laha mi nga kombisa hi koho a hi loko ku ri makhisimusi na ma-Good Friday ntsena namuntlha leri sweswi ni vulavulaka kwala swa tika ku nghena a swi tika ngopfu ku nghena dorobeni na ku huma kwala dorobeni a ni lave ku ta vula ni ku a ni swi hleketini kumbe ta nyika kumbexani nkarhi mi ku hi swihi i nga swi vulaka ku mihlave i nga se famba a mi to twa ni vula ni ku hi laha ku apila ka lava nga ku tirhiseni ka magondzo kwala ndzeni ka doroba ku hi nga helelani timbilu un'wanyana i ni helele mbilu khalanga namuntlha ni karhi ni laha ku huma laha ka masipala ni karhi ni joyina i fole kusuka kwale swi vula a wu nge ngheni loko un'wana a nga ku siyeli se ku va ni vone nyana space nyana ivi ni nghena ni n'watekiwe hi tinhlamba tin'wana letikulukumba hi movha ya GP se na loko ku ri ku va le ku sitweni va lava nga hi n'watseka hi tinhlamba letiya a va swi tivi ku hayi a va kombela hi ri please a hi lehisaneni timbilu hina hi tiva ku ma-GP kambe nkarhi wa ni siya la mhaka hi leyi ku tsandza yini mo ni nghena ka yona liya va vurini va ku va vone swinhonganhongana swi yimisiwini impela patu leri a hi vulavulaka hi rona i ra Sanral i ra national ene va koho vanhu va Sanral kwala mapatwini lamawani va ri va le ku endleni ka leswi va nge i maintenance that's why a va vona swinhonganhongani hina impela ku ringeta ku ri a ri kurisa hi tshame hi kombela ivi va hi pfumelela laha ku sungula loko mi hundza bridgini kumbe ku ta kwala ka va Caltex hi za hi ri pfula leswi hi ri vonisaka sweswi ri va ri 2-way nyana hi kote ku endla sweswo mara mo ni tlha ni vula khalanga ku lexi ni nga ta xi landzelerisa personally i ku cheka ku tiofisi ta hina ta engagana na va Sanral hi tlhelo rero ra possibility ya ku ri nga pfuriwa va ri pfula voho va Sanral na hi nge qali kusuka le va kombaka ankuweni hi nge zi hi qarini i dipatu lediyani di lava yona Sanral na dibajete ta yona mara lexi hina hi nga tsalaka ka xona i mhaka ya ku hi va kombela ku na possibility ya ku va nga hi pfulela rona ri pfuleka heta mi vutisa rini ku mi ta hi byela sweswo ni vutiseni khalanga ni namuntlha i ra vuntlhanu ta va ni karhi ni va fonela a hi vutisaneni next week a hi vutisaneni maybe a hi nge hi ra vunharhu ni mi khensile mhlavi vanani nga ku hela ka vhiki lokunene ku tiya ku engeta enkomu khalanga inkomu tatana Stephen Mabunda va vulavula masipala wa Greater Giyani a hi yena ni ya twa ku rhulani mzamani ri mahungu lama ya nga hi tshemisa wona ma yimisekweni ya rhulani
Rulani mzamani kesili maongo ya msaba awara yanwe. Mangon maongo ya talantela susi awara mbere tloko makata kona hafu bila awara yanwe loko mene umaso kungena Ike Ngobeni amtisara nangona ko zumba na mina. Na mutla ko rapon tlhano ya. 0860002543 inomboro leyi mi yi tirhisaka mi kandziyisa rito ka 0712659860 ku fana na lava. Hayi avuxeni khalanga avuxeni hayi ni twile la loko mi ka mi vulavula kona la ka munghana lona minjhani botpet na muhumelerisi kwalano mata mini na problem heyi ni rindzeriwe hi yindlu kaya hi ti 15 ta n'hweti leyi nga hela ni sungula ku gidela nkhana ya titliliniki ni ya va byela ku ri khadi ra n'wana ri tshwile kaya yindlu va ni byela ku ni lo xavisa ni tshama ni kha ni gidela va ni byela ku ni lo xavisa ni fanekele ni ya laha ni nga bebulela kona loko ni ya xibedhlele ka Mahlamba va ni byela sweswi na vava ku ni yo xavisa ku na khadi leri ni nga ta ri kuma hi ku khadi ni yo xavisa a ni swi tivi ku ni fanele ni pfuneka njhani. Nhlikani khalanga na muhumelerisi khalanga mina ka ri kahle a ni tivi na ku volaka leswi nga ni humelela namuntlha ni khe ni ta ntirhweni na ni huma ya 4:30 andlwini famba ni ya ntirhweni mata munhu u khomiwa nkuzi maphorisa va n'wi languteni kwala Gauteng kwala va ri laha maphorisa munhu a khomiwa nkuzi i va byela ku munhu u khomiwa nkuzi la va vutisa munhu loyi i khome yini veri munhu loyi i khome yini a ni swi tivi ku ri va trainiwa ku ri munhu i va a khome yini loko a khome xa so ameyi loko a khome xa so mayi yi va yi nga tshamisekanga botpet a mi ri na agreement Ngobeni a kaya ku ri ka majusi ntirhweni ni ri Alberton a hi tirheni botpet. Khesili Mlamsi khesili swinene no ka ni nga tivi n'wina va khadi ne a ni dyondzelangi swona n'we va khadi kasi khadi a hi ra ku ndla hi ra ku kota ku landzelerisa rihanyo ra n'wana na ivi mi kuma birth certificate kambe sweswi mi nga vula ku mi hana certificate sweswi ni vulavulaka mi nga kuma va mi sendisa certificate xa n'wana kambe hayi ni ta lava nambara ya n'wina ka muhumelerisi ni ta vulavula na n'wina ni ta kota ku mi vulavurisanyana ni twa kahle i ncini xi nga ku ma ha gidela khadi i na malembe mangani n'wana loyiwani i na yona birth certificate ke hi swin'wana swa leswi hi fanekele swi landzelela kulukumba loyi i rhandza risimu rin'wana ri ku hanya swi bohi a ni swi tivi ku i ri yimbelele hi mani kumxava ta va ni byela sweswi advocate dokodela Tsietsi ra mathekisa hi vo hi lava ku bula na vona mutivi wa nawu hi bula na vona nhlekani lowu hi twa ku timhaka leti ta ku yimisiwa ka kumbe ku va JSC va kombise ku hetelela ku va na ku yimisiwa ntirhweni ka vaahlori vambirhi ku va ku langutiwe yini va fike njhani ka swiboho swa muxaka wolowo dokodela advocate Nhlekani muhaxi na vayingiseri va munghana lone leswi swa risimu hi ta vulavula hi nga ha ri moyeni ne ku i ra mani ku hanya swi bohi no a hi vulavuleni loko hi hume moyeni enge hi wa vutlhanu nyamuntlha kakhulu kwalano advocate ni lo vona nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kha wu hundzisa laha hansi laha wu ku vanhu vo fana na va judge mahumela xikombiso i van'wana lava va ku ringanyetiwaka ku va fanele va pfa va yimisiwile entirhweni hikokwalaho ka ku va nga tsali kumbe va nga nyiki ti-judgment kahle n'wina hi ku swilo leswiwani swi ku hala ka n'wina ka va xinawu ku le ku endlekeni ka yini ku na swilo swo tala leswi department leya justice and correctional services yi fanele xi langutisa yi ka yi tirhisana na yona JSC ni ta tsundzuka ku JSC i komiti kumbe i entity leyi nga tumbuluxiwa hi ku ya hi constitution kambe a swi heleli kwala ka ku na vaahluri kumbe majaji lava vo ka va nga tsali ku ti-judgment kumbe va hlwela ku tsala ti-judgment nkarhi wun'wana loko mi ya khote ma swi vona ku vanhu lava a va prepare i ntirho wa JSC ku va yi sirhelela ti-members ta public ka matirhelo lama ya vaahluri lava i swo tala swinene mi ta tsundzuka ku a hi khale loko mi langutise ti-interview ta JSC ko tala swivutiso swin'wana leswi va swi vutisaku
kumbe xaka lava va nga acta loko ri ku va lava ku appointiwa ka permanently kumbe ka lava va nga appointiwa va lava ku ya ka swihundla ka ti-position tin'wana va vutisiwa ku i ti-judgment tingani leti i nga ti tsala kumbe i nga ti delivera nakona i ti delivere hi nkarhi na mi tsundzuka ku va kha va hlwela ku tsala ti-judgment leti kumbe va ti delivera swi va swi kha swi impacta timfanelo ta vanhu leswi hi vulavulaka ku vanhu va entitled to a speedy trial va entitled to ku ri timhaka ta vona ti adjudicatiwa kumbe ti ahluriwa hi vaahluri na hi tikhoto leti hi nga na tona hi nkarhi hi ku hatlisa hikuva vanhu loko va tsutsumela a court va lava ku vona justice va lava ku kuma justice va lava tinkingha ta vona ti solviwa leti va nga na tona na vanhu van'wana kumbe na ti-entity tin'wana kumbe na mfumo kambe loko munhu a ka a hlwela ku tsala judgment a ka a hlwela ku yi delivera swi va swi kha swi kambela timfanelo ta vanhu leti nga handle ka vumbiwa se JSC leyi yi na matimba ku ya hi section 177 ya constitution ku va yi lavisisa swilo leswi ku na tribunal mi ta tsundzuka ku na JSC yikulukumba ivi ku va na committee leyitsongo leyi ya ehansi ka JSC leyi tirhanaka na matikhomelo ya vaahluri kumbe vona ti-judge letiwani se hi swona leswi va tirhaka swona va lavisisa va kuma vumbhoni ivi va tengisa jaji yaleyo ku humelele yini na yena a nyika vumbhoni bya yena loko ri ku hi mpela va vona ku swilo leswiwani a nga ku swi kumbe leswi a hehliwaku hi swona i swilo leswi swi nga swa serious swinene va kota ku endla recommendation leyi va yi endla va yisa ka president ku president hi kombela ku hi mavonelo ya hina i suspenda munhu loyi hi ku swilo leswi a nga ku tengisweni ka swona swi vonaka swi ri swa serious swinene nakona a nga hetelela a kumiwe nandzu kumbexani a hlongoriwa ku va jaji a nga ha vi jaji se JSC yo recommenda kunene ivi president hi yena a faneleke a teka xiboho mi ta tsundzuka ku president ku ya hi maendlelo ya kona hi yena a tholaka na majaji a handle ka loko ti-recommendations ta kona ti endliwe hi JSC kambe loko ri ku swi hundzele ka suspension se jaji fanele a hlongoriwa JSC yi ta endla ti-recommendations ti famba ti ya a parliament va fanele va pasa ti-vote hi ndlela leyi va vitanaka ku i 2/3 majority then president hi ku a nga ta kota ku hlongola jaji yaloyo kambe ku fika sweswi JSC yi endle ti-recommendations eka president ku ri ha lavisisa kumbe ha tengisa swilo leswi hi kombela ipa i n'wi suspendile se swi vula yini swa endleka endzhaku ka ku lavisisa va ku hayi se swi tshamisekile va nga ha yimisiwi na ntirhweni a va yi mahlweni loko swi ri tani loko va ha yimisiwe kumbe loko president vo teka swibumabumelo leswiya swa ku fana ni va yimisile ku endleka yini hi nandzu lowu va va wu languteni nandzu lowu va nga kona swi lava ku se wu fanele wu ya twiwa hi muahluri wun'wana kusuka amasunguleni swi vula ku se swi onhe ti-trial letiya va nga na tona ta ti-partly head hi vula ku leti va nga ti tengisa ti fika xikarhi va nga heteleli kumbe ti nga fiki makumu hi ndlela yaleyo se naswona sweswo swi hetelela swi ka swi endla ku va kuma va nga ha yi mahlweni mara nkarhi wun'wani va endla va nyika na condition ya ku munhu loyiwani a hetisile leti a nga na tona a nga ha nyikiwi tin'wana loko a heta tona i vekiwe ka suspension ku na ti-condition to hambana leti va nga ti vekaka hi mavonelo ya vona va ka va langutise na situation kwalaho ku kumbexani i na ti-case tingani ta nkoka leti a nga na tona nakona loko to tlheriseriwa endzhaku laha ti nga kona swi ta va swi ka swi onhela na vanhu lava va nga ku tengeni kumbe ku thengisweni se swi ya hi ku ti-condition leti va ti recommendaka tinjhani na swi tiva ku na van'wani majaji va nga yisiwa ka suspension va nga nyikiwa va ri na milandzu leyi va ka va yi tengisa court kambe va byeriwa ku a va hetisi yona then kusuka kona va nga ha niki yin'wana ivi va tshama until milandzu ya vona yi tengiwa swi vula yini ka mintirho wa yena ku ya mahlweni ku minkarhi ku tala loko mi va tijaji ni mi sungula mi dyondza mi va maloyara sweswo swi vula yini swilo leswi swi nga ta n'wi khumba swinene
tsundzukani ku loko ku endliwa leswi hi swi vitanaka ku impeachment swi lava ku munhu yaloye i ya tlhela a luza na ti-benefits ta yena hinkwato na yena swi lava ku na ku i va a nga ha ri munhu loyi a nga tikumaka a ka tirha ntirho wun'wana loko swi ta hi hala ka vuloyara swi lava ku career ya yena yi va yi onhakele hi ku i kumiwe nandzu ka swilo swo karhi se swi va swi n'wi onherile naswona hi ndlela yaleyo kambe i swilo leswi swa nkoka ku va munhu a ri jaji a swi vuli ku i fanele i na vutihlamuleri byikulukumba swinene hi yena ko tani laha ka profession leya hina hi langutela vona ku hi vona va tshinyaku na maloyara lavan'wana kambe matikhomelelo yo ka ya nga ri yona yo ka mi nga endli ntirho hi nkarhi i matikhomelo lama mo ka ma nga ri kahle ka profession ya hina loko hi ka hi trainiwa ku va ti-attorney na ti-advocate xin'wana hi dyondzisiwaku i ku tirha ehansi ka pressure ivi hi delivera swilo hi nkarhi ana lava ku ta kwalano ku kasi loko mi ka mi dyondzisiwa ku va kha ku mi leteriwa na timhaka ta ku tsala ti-judgment letiwani ku tsala n'wina kumbe ku na vanhu lava mi va tholaka kumbe lava mfumo wu ma tholelaka vona kumbe va mi tsalela ku endleka yini judgment yi tsariwa hi jaji yena n'winyi a nga rhomisi a swi pfumeleriwangi loko o rhomisa swi va swi hoxekile kahle i nandzu wukulukumba swinene va kona van'wani lava ti-case ta vona hi nga titwa ku na ti-judge tin'wani i tsaleriwe judgment hi attorney swi ku nghera swilo sweswo swi hoxeke ku tlula mpimo a swi pfumeleriwangi swi vula ku na vona vanhu lava a va ri na nandzu walowo kumbe va ka va tengisiwa kumbe va ka va tengisana loko judgment yo ze yi huma yi nga humi hi jaji loyi a nga yingisana na swi vula ku a ku vangi na justice ndhawu yaleyo se n'wina mi nga mi swi tsakela advocate ku va mujaji hi ku na mi vona ku hamile ku yeni n'wina leyi mi fambela hala tlhelo yala ku na swilo swin'wana matiwa ni nga swi dyondza vuton'wini i ku munhu nkarhi wun'wana i fanele a pfumela ku nkarhi a wu se fika munhu u fanele a tiva ti-shortcomings ta yena ku va a kota ku hanya kahle se loko mina n'winyi ni ka ni swi twa ku nkarhi a wu se fika va kona van'wani hi nga va dyondzisa va nga majaji sweswi va kona van'wani va ringanaka na hina va nga majaji sweswi va kona van'wani lava a hi ri involved ka process ya ku va thoriwa mi ta tsundzuka ku a ni ri special advisor xa minister nkarhi wo lehanyana ku na swilo swo tala leswi a ni nga ni swi endla ti-interview ta majaji hi South Africa hinkwayo ti-document ta kona ti-CV hinkwaswo because ya ka minister swi hindza ka mina ni sunga ni swi langutisa ni endla ti-recommendation ka minister ni n'wi tsalela ti-question leti kumbexani ni vona ku nga a nga ti vutisa ku ya hi yena and then yena a fika teka decision ku ri endla se process leyi ni tiva in and out na le ka Gezi na tshama ni va ni tshame ndhawu ka minister because hi me a ni n'wi advisaka kambe loko a fika laya i va a ri member ya Gezi na hambi swi ka swi tiveka ku i minister then i tirhisa mihleketo ya yena independently ni vula sweswo phela hi ku ntokoto nkarhi wihi ntokoto wu kona nkarhi wihi ntokoto wu kona nkarhi a wu se fika ni vona nga ku ni rindzela na malembenyana ya ku laya and then ta vona swi lava maturity a swi lavi loko mi va jaji a swi lavi munhu wo tlula ya na hala swi lava semi-resettled mi swi tiva ku se mi hanya vutomi lebyi byi nga kahle byi nga clean mi example ka munhu un'wana na un'wana hayi munhu a ha ri muntshwa a kota ku ya tibexeni andla yini a swi loko va ku mi jikala va kuma mi nga mi tina ku hanya swibohi loko mi jikala swi nge lungi dignity ya ofisi a yi pfumeli maxinana va yingiseri advocate dikheseli swinene nkarhi wa n'wina mi vona ku hela ka vhiki lokunene hi ta hlangana hi languta ku risimu leriya ku hanya swibohi ra mani kheseli swinene swinene na vayingiseri va munghana lonene a yi ya kahle inkomo i sweswo mi yingiseri munghana lonene fm ra va hi bula na vona i-advocate Tsietsi dokodela advocate Tsietsi ra mathekisi swo ni swi veke kahle sinne ya okay a hi hundzeni la loko se ni vuya mi ni ta teka muyingiseri wun'we hi tibulela ivi ni famba hlayiseka u tiphina
u yingisela Munghana Lonene FM Makombandlela. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Ri xiyile botpet na muhumelerisi wa hina ni kombela ku ri botpet mi hi landzerisaka mhaka ya ma-security ma-security yi le ku hluphekeni swinene ma swi tiva ku na kun'wana wo tirha ku hana pay slip ta vuyanyana mani botpet manini kombela ku mi hi pfunela mani mi hi lavela murhangeri la nga rhangela swa ma-security mani lava nga na vuhlamuleri ka swa ma-security inkomu xikalavitu a ni swi twisisi kulu va le ku tiphineni ma-security ku na ma-security lama nga le ku hluphekeni mi ma tiva kwihi ma hluphekisa hi mani ma-security va le ku tirheni kahle ngopfu va tiphina ma kambe swiritani tshama hi va na minongonoko yo tani kwala ka xitichi lexi ko tala laha hi nga fika hi vulavula hi vo va lava va ma-security hi ndlela yeleya se hi ta ringeta ku lava ku ta twisisa swi lava mi kongoma mi kombisa ku hina hi na xiphiqo xa muxaka lowu hi nga angarheli ku na vanhu va nge le ku tiphineni kahle va tirha kahle se loko mi ku ma-security mi angarhela hinkwavo a hi swona mi nga angarheli a hi swi rhandi hina leswi hi yo mhaka minkarhi ya ku tala mi tatwa ni kha ni vutisa loko munhu a ku hi ni ku hi vula wena mani hi nga angarheli a ku vi munhu wun'we a vula ku mina na xiphiqo hi security company ya ka Ncindani Eric Mabasa ya hi kayakayisa a hi holi hi nkarhi a hi ndlini hi ku ya ka hina yi hakela hi nkarhi se ma swi va vula ku se mi angarhela hinkwerhu ku na lava va hakeriwaka hi nkarhi swi va swi nga ha ri swona ma yi vo mhaka kona se loko ka hi twa mi twa kha hi bula na advocate Tsietsi ra mathekisa hi vulavula ngopfu hi timhaka totoleto ta ku commission va yi vitana Judicial Service Commission yi teke xiboho xa ku bumabumela ku ri judge Chipiwa Mahumela na judge Nomonde Mncibisa Thusi va pfa va yimisiwe nyana ntirhweni hikokwalaho ka swihehlo swa ku ongeti va hlwela ku tsala ti-judgment leti a ti fanele ti tsariwa ka swiboho leswi va va swi tekile loko va kha va tengisa vanhu hi ndlela yoleyo loko Afrika wa vulavula humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathye a hlangane na kambe vhiki leri taka ka nongonoko lowu fanaka ne se lexi nga sala laha i ku ni mi byerini ku hina hi ya ka masonto ka maphalele ivi kusuka kona hi rhelela aka Malamulele hi ya hlangana na va Ike Ngobeni lava va taku na timhaka ta all white mi vulela ka all white party mata ni humelele hi xitori na kambe xitori xexi xi nga seta all white yi hlayiwa kusuka phakati kumbe kwala hi vonaku kona kwala mi vona kona phakati ya swi na mhaka nambu ku nga zanga nda swa mutoriyani right se xitori ke kwala mi la ku ta kandziya kona masitori xitori xi nga ni humelela i ku ni suke ni ya ni ya xava biruku ro basa ni nga ringeti a ni sweswiya swa ku ni mbala size 38 loko ni fika kaya se na mbala manje ni ri na ringeti ma wo dya mipherhi se ri jikile ku yiwa kona ni kuma ku loko i mbarile ku vona ka mutoriyani